Jumatatu. Wawere kod mago kendo wang'e mago motenore kod weche mag ohala mag jamni. Johala ma uso jamni e gweng' ma Lolmolog e kaunti ma Samburu sani koro kwano lal mathoth magisebedo ka giyudo tok kane olor chiro mar uso jamni e gwengego nikech nok mar arita kwe. Chiro no mane olor dwe achiel mokalo nikech monj ma kinde ka kinde mane timo kod jokuo mag jamni koro miyo jonyiew jamni luor mar chopo e gwengego mag ng'iewo jamni. Thoth johala go koro odaro jamni magi nyaka e gwenge moko ma arita nie kare. Gikwayo piny owacho mondo mi oter jolweny kono mondo odhi okony e jiwo arita. Mbuzi zaidi ya 7,000 tulikuwa tunauza hapa na ng'ombe zaidi ya 1,000. Saa hii hakuna kwa sababu ya mambo ya insecurity. Tumefunga soko kwa sababu ya mambo ya insecurity. Tulikuwa nakaa hapa zamani, hapa ndio mahali tunategemea kuuza mbuzi, ng'ombe, kila kitu. Lakini siku hizi ile soko ya juzi na ile nyingine ya mbele hakuna kitu imekuja hapa. Waisi wamechukua ng'ombe, mbuzi, hata karibu hata kuja kuchukua hata makuku. Kusema ukweli hii shida ya insecurity imeturudisha nyuma sana. Hasa kwa kuzingatia hii soko yetu ya Lolmolog ilikuwa inatusaidia sana. Mifugo yote yenye tulikuwa tukileta hapa kuuza zote zimeibiwa. Ukiona soko 3 iliyopita hakuna kitu ilifanyika kwa hii soko. Tunapatanga wafanyabiashara kutoka Nairobi, Nyahururu, Mombasa, kila mahali wakikuja kununua mbuzi na ng'ombe kwa hii soko na kuweka gari hapa na kupeleka huko. Lakini kwa sababu ya insecurity saa hizi hakuna